Aye maxaka ku na mhani van'wani va xavisa hala phambeni na hala ndzhaku la renkeni ya le Giyani va xavisa hala phambeni ka market luwa wa ti-taxi na hala ndzhaku hala ku yimaka mabazi hala ka lava driving school va na tafula ra vuswa va xavisa muhori na xiteki ivi hala phambeni va xavisa leya ya huku yo byabyisiwa ya damani so va na ti-customer to tala ngopfu lava ti-taxi va dyaka vona mali lava vo cincana kwalaha lava ti-taxi va dya kwalaha ka vona danko.